Тутылда узылы абачимешені столовой, сывлыға ширплетме халхи еші спортзалі. Канаш районже варымбой школы шумінже пілдірдума пұшланы хушма шурда құды әжеш. Онда Алиса Александрова корреспондент пұлза көрчі. Кивине тепрен юзычен шенене думашымылрақ пуледеші. Шагынба Канаш районенже варымбой школынже ішлеген земде кележеші. Халі хероиш бірге коридорда шагынза дыраган сын үгержіксем азы елдереші. Май үйгіншін пұшласа шыры жезем пұшланжыш. Шыр әжізем пидену май бұлжыш. Шаг ішсенже пирін коллектив паркун кан мазыр тенебек бойғучы. Пидену май пирін киве евыш зданизене пұштармалла бұлжы. Коллектив пирін херарымзенжен канадырайд. Анжақтай бір херарымзем иккенне манзағайза аржинзембе танышлерімір. Унзыр бұшне ери давра илемлетме канзерлене шуртсене пуштардымыр, туалет, нюхреп. Пинде тығыржыр сағырвыннымыр шылда ұжылыны садик шүрдінже, тығырвыннымыр шылзен бұшламыжынже ялды теп шкул ішлеме бұшлана, шүрда пірреде заман. Паянхе кунунда тығыргласыра сағырвуны ажа веренет, вадрулда ажа ежынмалық садик табур. Кунда ішлеген шерім зағыржинран вун вишшыжа верендеген. Шакпызык стройкына ебір тақшындан бақ кетне тет шкул директоря, сылда віземде видимлі, столовайда абат пішермелі қадырземде кивеліне. Пирен столовые полна, анжақта онды оборудование санпинба келешседіман. Шаунбады бірнікшан темеше жол каялехінде ажазем вали канулагырезем ұжаймастымырчы. Халі вара столовыйне кірзен чынақта пурнас келет темеде болады. Оборудование халхи пурнышпа келешседірад. Шуды, ожы, абаджы де пиде тутлы деме болады. Ажизем де чыны бекте пиде савынны. Школан хытлыда шыне столовыне чималданах абат пежереген земхакпана. Хыйнишне юрадаган Ирина Петрова повар, кунбек парне бірге әмітленмен дедет. Малдан ебір бөдемеже, бөдембе халбадуна. Ебір киве столовыйнже ішлені малдан онда условизм кунбеге хмарчы. Плита земде ергелі ішлемеші, час время кемешчі. Утларақ алба ішлені бөдембех. Халгонда бек маравышыр eskizim бор, мен сорып кызым бөдембех бұр берін. Малдан пөді ергелетті мұрчы. Хали оборудованизм ішене бұлны белен, пырдак вот ховырттын рахеш бұрать. Спортзалі вара варымбы школынжене хыжанда булман. Первыға дунвали киве шкулда вырыну юрзабахна. Ундан ялды клубра ергелене. Физкультура урокне шкул хышинхи спорт секциязыне шур жухрамаяхын шуранах шүремедивне ажазын. Шүреме вара биде чырмавлычы бере, шүргүнне бегергүнне. Шумырлы, пыльчыкта шүргүнне пушехте юририле бушлазасын. Биринда кашмаке бер бурчы. Шалге берулы кашма вара майда жүк шивилзе гаяк. Халех ништада жүккөй бер. Бір бәдек актовый залбурда бен шандатчы бер. Утларах урамранди. Пиде жинақта, пиде евр булырды шыра бұрыны бер. Ну, бірех районды сырназе худшын матыры жаттым ұртчы. Спортпа туслай жазын қадірленмеді вишлемайзен пулмазанда иртне жылда жеш вун загырымырдыва худшынза вун біріжінже малды вырына духна. Выдыр жылытла физкультура урокне ерцы біраган Ирина Антонова вәренегензіне пурьенлен адаландарматырышны зірбушне малашне ыты спортсмензіне де кетсе илме қадіррене галать. Эрнере вишіхуд физкультура урокне жүреген ажазен вара, кунда кашнегунах сывлықне шереплетме бұлдараща. Уроксым гышын пирень шагында занятий замердеші волейболба, баскетболба. Мана волейболба жүреме кележет пиделайық. Үті ажазымде күнда жүреші. Ку спортзал пиде шуды, пиде ожы, пиделайық. Залра спорт хадерезем шиделіклі, шывынмалы тада хывынза дығынмалы пүлімзем дуна. Шкул жүмінже хушма журда строительзем вағытра дуза бідерне. Мен бұ режим пәдемішліғаге 20 миллион тенге яғын. Чавашенре вереню адаланове программы байкелі жүрлен, тұғырын белік процентне республика бюджетен жен, үттіне райондан уйырна. Чавашен Галарым Вали, Алиса Александрова, Вадим Владимиров.